tin poi chita tada dan hi pleng sna sangat go only le poi sha job perkhat pha practice upai shura ngani pi we nusa go nela puni pe bhash ni mo boro ate bina nadi state tak mi issue to perkhat wan ko ni dia yara benga to perkhat kabab ko ngani to ni pi body u basau ma ujrong ni lachrong dim de tama perkhat bo ni su perkhat menta ke ngam yo untau kelai na pisangwa bo ni kelai input su ujrong sa de yo pat untau kelai ke de ban ni bo te une kelai su khen ba ga de chim em ke chong ni stu ka sedang nang ni bat kang put su mensim juni ke imsa stu ne nu kelai de chim em ke chong ni bat sedang nang ni kang put su wala ini kuna rekam kutsu but ini bentah ni kan ni bentah ni nane hane ini nane hane ini bentah ni cingim cungi hane pertege kan tangkan ni para hari mangipat ni imbut jisu tang ini bentah sio nang cingmut cingim cungi kalau napung cukur pasang kaya kenapa cukur hendak berkat tang ini pat ide curi apertai teladang ibu ni uji sukres nak dia teladang ibu ni uji sukres hai ni bentar cuma cikem bercungi jadi tikna koi sayur ten dan beda teladang ibu ni uji sukres hang ni jadi satu job deh please buka berkat hapana tani ni cikum cuni yang berteh wanu melekai wong poni wanu melekai hendak Hebrew pai kelabur di Yesus Kristus simudur mengakan dia minta mendokan lo ada ni kabel ki kamat cuni hanya berteh nimple pada ki sekawepan berteh abang ini peti keburong macam Yesus Kristus simudurkan lo Yesus terang cuma berniat hasinda Yesus kan lo Yesus terang cuma berpet ya kadur macam Yesus. Dan apa yang tu mau gaji ruai, dan apa yang tu langan ruai ne, Yesus ne ni yang aman asyik kita mengkeren tu, menpej kurang macam. Langan syak cakmat Yesus ne yang habis kosir ucapnya permani. Perabang ini lah menjadi tanah lagi bodoh Yesus. Kristus ni cakap. Ansong nak, ampusin kita puara kita pengajaran tu keren bodoh. Nama pengamna keren, perlu kena bersenap. Dengan justru berberpungkut di cingkrang di jonga, dah cingnya tu khana. Baita si tu khana di cingca bisya. Baita si tu khana idai baca posti cungi meklaya. Posti cungi meklaya. Lomba hakapor menswa, habak sedang menwan ke gospel hane meklaya. Ngarafik mahani ke meklaya cungi jonga. Tidak apa gospel hane meklaya. Lomba kapoi stage poi sekarohil. Dah baka pois karo hills lompa unta papediang ya tahu gospel kanyam dino we unta tetes pediang tang we brio berkayeng ke cunggu tina marpat mensuapat kita bihi wan mentar dia bukan be tidak mau club dia karo hill ya te andre mentar mensualile berkat anu cuma kata molong kita molong bakuat pelante wangi kasih mensuai dalam tahi te ndah lawan ketika yang Kristen setelah sekarang, apa entah berpediang, kamu tahu kaya macam tu. Tidak mahu pakai danglong, entah cuma kila anu, kibri opat kia lu, kaya kau kapor kia kem entah, kalau cukup, kipon cukup amut, entah pakai kia kem, kia pediang pok mat bertorban, pakai ong. Pada mem isi no, nanti mensange no, kena kabut ini cisu cuma. Pada mem sange, ini punya bagi kun cuma. Ya bagi kau cuma. Reuni tahu impat, tahu karo pat gue babu cisu. Menang suka cuba anda dah jingtian. Musuai di cengwai utah. Cengwai bagi cengwai. Apa yang harus internet ada cengwai? Bangan ruai. Desikin kau apa ni yang lagi ruai lang. Kau kemau ha? Narakut cingmut. Baruai itu menandai dia.
Tuh yang lang irway ni cuman ta. Why nut malah kucing nut. Malah kucing nut ban bunyi cisu. Malah kucing nut ban bunyi cisu. Malah kucing nut ban bunyi cisu. Nganon pagi, nganon pagi. Iu tahu beliau, hata kapur ruai kita, umnang mencoba. Lomba hata kapur kisiat buknam ya aru kikun ni chongu tiu tahu orang ba asnong ong ber sa sisir na mem ayu ada mem phaidi no na ni jinget kichong me ada mem kenbe ni jisungin penyap se kalau kichong me tema upat umnang ipan coba ucirwai yang lagi ni ucirwai syadin ka birthday hakmat gadina syadin ka birthday hakmat gadina syadin ka birthday hakmat gadina nganon pagi bahkan tak kiriman kisediap ya lok cuma kekeluan kerong berapa hadu upat ki asa sisin ibu kalat tadi cincang sya karuhil semua saya sin kalat pada mem ngecu ini cisu ngin penem nyeme pada mem keren ben ini cisu ngin penem nyeme kena man upat usutu bahasa lendet kaburung kamkra keren ye suai lagi weekend tren ngamar weyangu lagi weekend tren ngamar weyangu lagi weekend tren ngamar weyangu nganon pagi Dene chambi nan shomno tabangan subuh tanggawe cimpili ni pulaban IT la chonga cingem kucumbu panbud Yesus Kristus ya bigi bangen ko abakali atau deploy an IT la cingem cimpili panbud Yesus Kristus to deploy an IT cingem cimpili panbud Yesus Kristus kamu dia ban ya mak muda kretan bawa cisem ban syakri bre abyang pada kipat ki bonget nasukwa ang gertu epi ngakerpat epi les kung para numpok ngakerpat epi babu no ay Yesus Kristus pinay tayo bu no ay Yesus Kristus pinay ching suk basisya bu Yesus Kristus pindon ng ching kremen ang tangan ni pertay bu Yesus Kristus pinyo ya ching em kabobojo double kerkuin ni gente tu pindam lang ay ching buhay wa drive hane ka por nilong sisya ki break buduna rehat rai ka bersim bercongi ka baka kuaban bud ya metra bi bagi kuaban bud ya metra ikuaban IT yang tadi ha metra bi narat rai duai ru ta ki pakai paro klakos no ni ka por minta bahwa rai ka cingem bercongi ka bang ka belengkot berat rai bakin em no ne cingem cikinado taski bakin em bakin phai cingem ban bud ya top Shadow sebeneng terang Ratrai waktu itu kita empat semangat kita lapis semua hari kapol mentah tu tahu me tu ketik pamer musim cuma beratrai me itu persuatu eki beratrai me eki me khot eki hari canggih mentah bakin bu no eme trai nolong trai sim sim nolong baduna uskri cuma mabi pop cumi ini ngapan butir dan bakrau kebetulan bortam cuma Yesus Kristus Nazaret mentah cukup